pre vás pripravený byt 3+1 v Teplicích. Alexandra, v Teplici. Pojďte se na ten byt podívat. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, Verím, že vás tento byt v Teplicích zaujal. Více informací o tomto bytě naleznete na našem webu. Budeme sa tešiť na prohlídke Alexandra A Marek, a ja už konečne môžem ísť do tých kúpeľov. myslíš, že lázní? Jo, do lázní. talk